Good morning, fatalo fatu tato ekalesia lini taiao, taiao manuia, taiao malulu, iao taiao fo eu famna tuina e tangata kerisiano, le aso sao le laupama, le aso sana, na alua tuaile malanga faatupu a Yesu, Yerusalema. Yeah. Ole John 12, John chapter 12, verse 13. They took palm branches and went out to meet him, shouting, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. O le taeao o whaalongo ai le moto o tangata, wo mai le tausaminga. Wa maliu mai Yesu Yerusalema, o na ave lea I lātou o lahu pama, ma o mai e whaafta ia te ia, o na lātou a la langa lea, o sana, ia manuia lea fio mai I le suafa o le alii, o le tupu o Israeli. Yo le au o mātou, pese mo le taeao, o le o sana, a whapeo iei sau lau pama I lau no fua, ia e mawhai ana e tango, lue mai e whailoa mai e lau fia I le malanga whātupu a Yesu. Sana pepe se tangata, 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 Sana pepe se tangata, wafio maile tu. Wati eti atu Yerusalema, Yerusalema, Yerusalema. Wati eti atu Yerusalema, ilunga ole asitie. Wati eti atu Yerusalema, Yerusalema, Yerusalema. Wati eti atu Yerusalema, ilunga ole asitie. Walato fola lau pama ile ala, lau pama ile ala, lau pama ile ala. Walato fola lau pama ile ala, mapepese ya Yesu. Walato fola lau pama ile ala, lau pama ile ala, lau pama ile ala. Walato fola lau pama ile ala. Pepe ya Yesu, Osana pepe se tangata, 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 Osana pepe se tangata, wafio mai pepe se mai, Osana pepe se tangata, tangata, tangata. Sana pepe se tangata, wafio maile tupu. Osana. When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to
receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace. And because of how you brought out yourself, I have come to sing this song out in praise. Imela, Imela, O Kaka, O Yekerua. Imela, Imela, Ezemo. Who am I to sing your praises? Who am I to worship you? Who am I to worship you? It's your blood that makes the difference in me, and made a way to enter into your throne. I cannot come near your presence. I could never sing your song, but the sacrifice on Calvary's tree is the reason I can cry out today. Imela, Imela, O Kaka, O Yekerua. Imela, Imela, Ezemo. Fafetai, Fafetai, Leatua, Ematautia. Fafetai, Fafetai, Letupu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Great Almighty, Creator of all. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, my King. Imela, Imela, O Kaka, O Yekerua. Imela, Imela, Ezemo. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord.
tapo inga i le tua. I o tō vivi i atu i le li o wae le lei o ia. O wae whakavau lava lo na lofa. Uri atu o tō i le atua o tua, a wae whaavavau lava lo nā lofa. Uri atu o tō i le li o li, a wae whaavavau lava lo nā lofa. Le atato tatawa. Let us pray. O mātou lolo tutu i lumo o la o fio i le nei tai au. A vatu la mātou tapo inga whaitele i a te oe. Fio mai a nganga pa i ae, e papatiso ina o mātou mauli te ito tasi. Mātou te avatu ai le taulanga e pa ia ma malia i la o fio. We know that you are everywhere. But you are particularly here because we, as people of faith, have gathered and we declare these spaces holy unto your name. Help us worship. In your name we pray. Amen. Tatou amata le nei sauninga el pese. Te ina i tatou il special choir pese i vasku fa. Pese i a Yesu o lo tatou whaola. On behalf of the head of the church, I'd like to extend a
Warm second Samoan welcome to our visitors who are joining us for Palm Sunday 2024. It is my prayer that as you worship with us, that you become more conscious of what's going on in the world. And for those who don't share our language, to the extent that you're able to be with us without loss, you'll deepen your consciousness. And you'll be able to access the divine as it was designed in the beginning. So, avatu I whatalofa I le tātou ekalesia. E le ngata I le fionga te whono ma mamalu o lana laulau. Whapefo I le senga o whainga ruenga I sunga to ina. Whatua tātou whatasi e mei Samoa. Ia me se fo I sunga ia o ao. Whatua ia le senga I te akono. Ia la tātou wifo ma tatalo I le tua. Let us pray. O mātou to mai o I le langi. O tu e poto fo ilo no o malau e kalesia I le nei tai ao. I lana tāpo inga whaitele e pe o na masani ai. O mātou o mai le nei lau le ele pe o na masani ai I mātou. E mātou te mautinoa le nei upo moni. E fole ai o lawo fio I le menei. E mo I lava o lo mātou whamana tuina le asasa lau pama. Le ngata ia I mātou o le kalesia kerisiano katoliko I le lalulangi au au. Ai folo whaali mai ia I mātou. Wai ese tangata o lo I nei. Matua fo ilo mātou langona. O lo loto la mātou tō whā. O wha au popo fo isi tausanga I le soifua ma le ola I mātou. Me le mo I lava o le masani I le li ia o le upu moni. E le I whaia mua le nei aso e lau o fio. Na oe fo I lava na e iloa. Pe mātou te au lia mai le nei tai au mātango fie. Lolo wā ma matangi le po na po. Ale nei ua toa mai le file mu o le matangi le nei tai au. Whasifo atu fo I o mātou loto ma nganga ma mauri tai to tasi I lau o fio. O ma whai ona mātou to tino o peteli nei o le fio anga o lau o fio. Kula mātou tatalo le li ia mātou whalongolongo I upu au o fionga. A mātou talo whatasi ma tangata te totasi. Ia mātou langona lava le iai o lau o fio I le menei. E le ngata I laupama, e le ngata I lanu ese, le ngata I whatusa ma whamanatu. Ia o le iai o lau o fio I o mātou loto te totasi. O I nāwa taupa ia I nā ai e le ngata I nei. Au I mātou te totasi e fio ai lau o fio. O mātou whaaftai le tele male anonoa I o loa lofa ia I mātou le lava yaso ua mawai. Le fu umol mawina I le nei tai ao. Le poto lo nu umalau e kalesia. Le umawhaiona vatu le mātou whaaftai ia te oe. Whaaftai le lofo lau fio I le lava yaso ua mawai. Le ngata I le nā o le lātou sanga, wha le laupama ua mātou savalia. Mātou manatua I le laupama o le lātou sanga. Le foi mātou te I ite le laupama o le lātou sanga, pe mātou te aulia. O le mele nei ua mātou mautinoa le li ie. Pe laupama, pe le laupama. E iai pe la o fio I lo mātou wola. Me le whaaftai. Whaaftai ono le kalesia o vea maainga mātou tena nofo ai. O atili mai ia I mātou I le nei whata.
Una o se vaenga I titi lava o le kalesia tele ua uma na tongi o leina e kerisa. Mātou whaaftai no lau mea lofa. Lo whangaina ai o mātou wanganga. Le upu mai lau o fionga o lo mātou whaitawina e le au noa. Lau o whainga ruenga o lo mori mawina le upu. E meise foi ngā ruenga lo wanganga pa ia o lo musu musuina le winga o fionga I o mātou mauli te totasi. Le o mawhaiona maua lo mātou fia e uina whaanoa noa. O mātou malolosi ai e uina mātou vai. Me tupu ai lo mātou whaamoe ma le whaatuatua. E uina tele I nā vanga o mātou tangata I atua ese. O mātou tatalo le ali I au ngā mātou tāpua inga māso whaamanatu. O mawhutanga e peo nei ai le nei tai au. Tue whawhangu ai lo mātou whaatuatua I a te oe. Tupula I ai lo mātou whaamoe I a te oe. Na whaaloloto I nā ai lo mātou fia I au fionga. Mātou whaato ese ona o mātou winga whaaltangata. Mātou whaato ese ono I mātou o tangata. Le vai o le musua. O le tā inga no fio I mātou I atua ese. Ai ngalo ia I mātou la o fio. O mātou le fia e whaitau I au o fionga. O ngalo fo ia I mātou le whaali ese o la o fio I o mātou tangata te totasi. Ia mea uma ua mātou wangasala atuai I a te oe. Se I alofa le ali ie ma whaamangalo la mātou tāpua inga. Le ngata ia mātou wangasala whai te totasi. A wangasala a o tele. Whalapo potonga o lo ua mātou ave iai tupe. Ma lafo iai le tamau ainga o la o fio. Ina I Faiai pe I lātou le whaaleanga ina o le environment ma mea umane e whaia. Le kasa o ona o lo o ngaosi e le tangata o whai maawala ua liu suawai ai le pole I mātū ma le pole I saute. O si ai le suasami le atu Pasifika ma walo fia ai nisi o motu la iti. O ianga sala tu whaatasi, o mātou whaia ma le leiloa. Ai sina fie la o fio, ma I ite fo E mātou olo a whaina I nisi. O mātou whaato ese whamawalalo I a te oetama, si e whamamā ma whamangalo o mātou wangasala. A mātou mafo whaufo I le nei atunu utele o Amerika. Mātou whaalongo atu le alu o le tamau ainga e sapsapaia mea tau whaniukilia. Mea tau o lo whao o ai le a whaina I nisi I tu o le lalolangi. Ona mātou langona I lava leo le whanonoa. O wai pese I o mātou palo taina te tai. O lo whaia I lātou le nei anga sala mātou ia. O mātou whato ese le ali ie I la o fio. O lo mātou tatalo vaveo o maia le aso e whaia elo fina ngalo I le lalolangi. E pei o na whaia I le langi. Ina ia nofo file mu ai tangata. Mga aluenga o le fofoanga. Ina e manino ai lana tāpua I a te oe mai loa lo iai I nei. Ia na whaia I leo I mātou o ngā aluenga e pei o ne fuafuaina I le amatanga. O le tausi, o le si o manga na e tuina I mātou I ai. Le me leo o mātou mautinoa a awhaina lo mātou whaleapitanga I le lalolangi. O na awhaina fo I leo I mātou. O le mātou tatalo ina I mamao le tō whā ma le whautanga e te tuku I o mātou teitai. Ma I mātou uma. Ina I mawhaia I mātou o na whaia o se titi mātou te mawhaia o na whaia. Le whalau te leina ailo fina ngalo I le mene. A o leila se upu I o mātou ngutu whauta ua lona e sila fia ma mai o mātou mana tunatunga.
A o mātou whamana tuina le aso sālau pama i le nei vai aso. O la mātou tatalo le ali ie. Ina i oane i o mātou tausi whaatupua le whaatuatuanga na e tuu i o mātou tua ai la le angana. Ia pese i o lo malanga fo i la o fio i o mātou o langa o le nei vai aso. I oane i o mātou su'e ia i e pe ona mātou su'e o le theory. Ia mātou sāpa vali e fo i le practical. Ma mātou manatua o lo o iai fo i. Pua ngai le lalolangi. I le mamao na mātou i loa le whaanoanoa lo i o mātou ainga. Ona o mawhtanga o le petia o no leoti. I le te le fo isa mātou sa ili ma mātou mau atu me o lo whaanoanoa ai le tangata. Lo whaasatauro ai o mātou langona. O lo le tali mana o ai le lalolangi me mātou te mana na o iai. O mātou te talo le li i au ngāle nei vai aso. A o mātou whamana tuina le pasiona a la o fio i lo walo o Yesu Keriso. E tue whawhangu mai ai i mātou. Pupua ngā o lo whengai ma mātou le nei lalolangi. Mātou mana tuina ma savalia pēr via tō rosa. Na savalia e la o fio. Ma le sātauro ma mawha i ona tua. Le tā, le wheanu, le pale tuitui lo nao. I whawhangu mai ai mātou o mea mātou te whengai mai mātou. I le tai ma popo ngā o la o fio. I whengo fio na mātou ona sa ia pe a le talieina so mātou manatu. Whengo fio na mātou whamangalo i ai lātou o lo oita mai i ai mātou. I whengo fie e fo i ona mātou walo lofa. Ia i lātou o whenga tāo nā lofa ngia. Ina ia oaine a vea le nei vai aso e pe o seisi fo i vai aso. Ia vea le nei vai aso ma vai aso moni i le soifua ma le ola o lau e kalesia. Tuinatu i lumo o lau o fio le nei vai aso tō lumanga uma. Le ngata i la mātou kalesia le kalesia kerisiano ao lau o fio le lalolangi. Na ia mafutaina ma ia mana i lo finangalo lofa. If we have but one request, Father, it is this, that this Holy Week, this Christian celebration of the Passion of Christ, be meaningful for us. May it extend our boundaries. May it equip us with the ability to be without loss. May it give us hope and allow us to love our enemies as you have loved yours while you were here. May these festivities continue to birth in us the possibility of a world that is peaceful, that is governed by your grace, and it's founded on love. Just as you had loved us from the very beginning, may we partake in that this week. We ask your blessings on each and every one of us, regardless of where we are in life's journey. May we continue to intuit this reality and this truth that you love us. And may we find manifestations of that love throughout this week as we celebrate the Passion of Christ. This is our prayer, in addition to all the personal requests we ask that you grant in your grace. Lamato tatalo fetele le nale li ie. E tele manatu te dotasi ma meolo atu ngalu ai o mato mauli ua lona e sila fia mamamai. Tamase i e tali faali ali mai. A faifo ele talia o mato manao. E ia i mato le file mu. No o mato fatutua matalitonu. E te le tu lafo ina i mato.
O nā te talo ma leo lenga a lātu i suafo Yesu Kiriso lo mātu o li i malwhaola. Amen. Tātou tō pepese le pese ua saunia lau pepese Hosanna. Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. May he be worshipped and adored. Redeem us, Lord, save us, Son of David. To the throne, your kingdom come, your will be done, your rule and reign be fully shown. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Let every people with joy proclaim, Hosanna, praise your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Hosanna, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. May he be worshipped and adored. Redeem us, Lord, save us, Son of David, heir to the throne. Your kingdom come, your will be done, your rule and reign be fully shown. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Let every people with joy proclaim, Hosanna, praise your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you.
Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Se me longa ai lo mātou anganga whaaftai I la o fio ma lau whai. Tuina atu whaatasi mo mātou loto ato toa le li ie. Se e whamanuia ma e talia mai. We give you our tithes and offerings this morning, but more important, we give you our hearts. Would you receive it in your grace? Amen. Fionga le tua la tātou whaitawina. Tusi mo le mei aso o le mangalia I Ioane o mtau po e spuma le lua. Tātou whaitau whila fuafuai. Le whaupo spuma lua e whapau mai le whaupo spuma le iwa. Our text this morning is the Gospel of John, chapter 12. We'll be reading responsively in Samoan verses 12 to verse 19. Pamalia Ioane o mta upo spurulua. Upo spurulua e whapau mai le upo spuruiva la tātou whetau e peo na māsani ai. Le tai au o whaalongo ai e le motu o tangata o mai le tausamina. O maliu mai Yesu I Yerusalema. O maua Yesu le tamai asini. Ona titi e lea whape ona tusia. O le iloe ona so o ia mea. Le futa inga. O Yesu I lona mamalu. Na lato manatua lea o tusia ia mea ia te ia. O whaia fo ia mea ia te ia. Le mea lea o whaaftaia ia te ia le motu o tangata. Wa walato whaalongo atu na ia whaia le nā whaailonga. Mea tele mai le tu ala le tātou whetau ma whaalongolongo I upo ana whionga pa ia.
Tuma watu pe ia te ia lona lava vi inga. Nei o i le whakavau lava. Upo whiwhilia whai mamatua e le nei tai au. Aua e te whewhe oe le tama whawhine siona. Aua e te whewhe oe le tama whawhine siona. Pio le langona e whamana whaina o le whewhe. Aua le whewhe. A tātou waai I tala ma whaitau I tala o le tātou whatutuanga. O na tātou I loa ai lea o le malosi o le neilangona. O le whewhe. O be le whewhe ma mea o whai e tangata me le te tauana lātou whaia. O be le whewhe e whai ma mea e pepelo ai. Vele whewhe e whai ma mea o manungi numi ai fōlinga o le tua na Faiai le tangata I amatanga. Fear. It's such a powerful emotion. Temi mo mua lava na langona ai le leo le whewhe I le tala o le tātou kanona. Le amatanga lava I le whatoanga. Ina wa ai e atamu ma ewa le la au na whaasaina. Ina wa soli e la ua le tu la fono le whatoanga. Ve mai wo o I le aso na suso o ai o na fio mai leo le nganga o le tua. O le maua le tangata. Wala au leo le tua ia atamu, whamai atamu leli ie o whaalongo I lo leo. Ona o whewhe ai lea. A wā o le lavalava. Te mi momuale na whewhe ai le tangata. Ele I whewhe muamua. Aina ua soli e ia le tūlawhana. Ua pupulo na mata ma ua iloa e ia o le tangata. Ese mai nei lo le atua le na whaia ia. Ma le atua le na whaoso e le ti apolo e whai o ia mātua pe a soli le tūlawhana. Ona whewhe e le tangata. Tato mawhawhau le tala ia ki tiona. Na tato iloa ai fo leo le tau le lea na whiwhilia le atua mo se la vea I whapitoa mo onanu. Ia leanga le tangata e pala ai. Leanga le tangata e whewhe. Whamai le tala tātou te mana tuaina e wala au le a ngelu ia ki tiona. Alo lafi lalo I le mea e soli ai seitu. Ono le whewhe I tangata mitiana. O vea fo I lava le whewhe o ki tiona I tangata mitiana wa le tali tonu ai I le tua na wala awina o ia. Whamai le tala e whaatolu lava o finau ki tiona ma le tua. Au mai se whaailonga ina ia o iloa ai o oe le tua na e wala awina le tangata whewhe. E tātou te maua fo I le tala I a Mose. Walu se fulu ona te usanga. Wa leva o sola ese mai lona ainga ai kupito sa ola ai. Le maota o le tupu. Ona o lana ngasala. Fasioti e ia le ai kupito a tanu lona tino ele. Le ngata I langa sala le na against tangata I kupito a lana ngasala I ona lava tangata. Na ua mau atu e ia tangata e peru e lua o misa. Na mana ole e whai o ia ma whamasino I tama ia to lua. Na whai atu la ia o rute misa o lua e uso.
whamaili Israel e te mana o fu e whasioti I so ma ua e pe ona e whasiotia le e kupito. So e pe ole anga sala na e lua na sola mai e Mose. Alu ese ai mai le mea masani ai o ia ai alu. E whailona ainga. E lata I le maunga o Horepa. Na wawala au lale tua I a te ia to e fo'i ai kupito. Sa fefe Mose. Ai se awala ele warrant for his arrest. La fata di tali mai Farao e lafo o ia e le fale pui pui. E to tongi eila na anga sala au talavou. Ia la ua sapa le la o le soifua ua tau matuaina ua valu se furu tausa. Famela tato matua ele nei tai au o e te fefe. O e te fefe oe. O e te fefe oe le tama fafines. Te manatu le me fwele na tupu ya Maria. O val au o ia le tua. E ta wala mai ai le whaolatanga whapitoa mo na tangata. Sarele atoa le sefuru lima Maria. Whaali le angelu o kapidielu I a te ia. Maria e si olofa. Aua e te fefe. Wa walofangia oe le tua. E tō oe. E whanau le tamatane. E te whaingoa I a te ia o Yesu. Whamtala ina nei tala o na ese le tāua ma losi o le fefe. Fear is one of the most powerful emotions that you can encounter. And there's been enough talk about fear over the knowledge of a society that we either fight, we flight, or we freeze. That's what psychologists said that fear does to us. When we encounter fearful events, we either fight, or we escape, we run away, or we freeze. Our text this morning encourages us not to fear. Encourages not to fear, but there's something human about being fearful. It's part of who we are as people. It's part of who we are. It distinguishes us from God. And we don't have to go very far in scriptures to find this truth. The fear of God is the beginning of wisdom. Meaning that if you are fearful at all, you should be fearful of God. That if you are able to be present to what you're fearful of, then you should be able to lift that up to God. In the process of doing that, Scripture says, then wisdom will begin to inure with you. Not too long ago, we talked about snakes in the campground. And it caused a lot of fear in the Israelites when the snakes were biting. And so Moses created this bronze snake, image of a snake, and put it in the middle of the To'ongalawapi. And he said, whenever you are bitten by a snake, and fear comes over you because you will die, people have died, you can die, all you have to do is look up to the bronze snake, and you will be healed.
So it's a reminder to all of us that fear is not something that we can easily escape as long as we're being truth to our human selves. Because you could die. You could lose your life. So fear will always be with us. But to the extent that we offer that fear to God and be fearful of God, then I think we can begin to have lives that are meaningful and purposeful. Whamaile li'i, ia na upua puapua I o na so'o. Awane I o tau whewhewhe I tangata e whasioti le tino. Ai le mawhai o na whasioti le anganga. Ai o tau whewhewhe I le whano ai le tino. Ma whano ai ma le anganga. So I think e māneia le ma whawhau a tili I apopo inga le li. Le whewhea leo tātou e ngata lava I le tino. What's the worst? O le oti, tō o le manava, o le uma. Me te tau na tātou whewhewhe I ai. O le whasioti le tino. To e whano e fo I le ngā. E no whasiri lo leo tātou o ailana te mawhaia o na whaia le melena. Tātou no whamainisi o le ti Apollo. A la waso su enga nā o le atua lava na te mawhaia o na whaia le melena. Nā o le atua lava e mawhaia o na oti ai o tātou tino. I mawhasioti e fo I o tātou wanganga. Le mea lea lo no oe le nei tai ao. Le kalesia whatutua Yesu Keriso. Ai e aseisi tātou te mātatau I ai e tātou mātatau I le tua. Ave I le tua mea tātou te whewhewhe ai. Ave I le tua mea e mawhai o na oti ai le tino. E maoti e fo I le nganga. Aua e te whewhe oe le tāma whawhine siona. This past week, it was close to midnight when I heard glass break. So I came down and Hector, our neighbor, texted me and he said, Pastor, someone broke the glass of the church. So I went out there and sure enough, it was broken. So I called our Long Beach PD, the non-emergency number. And I said, we've got a situation here. I just want to let you know. There are officers in the vicinity, just have them swing by. So after I hung up on the phone, I saw this young man running away from the front of the church. And immediately I thought, I think he's the culprit. Because he was fearful. So I chased after him and caught up with him. And I have never seen anyone so frightful. He was begging me for mercy. He was asking for his life. He was very, very scared. So I grabbed him and pulled him to the front of the church. And I said, come on, let's talk. Let's talk. Did you break the glass? And he said, yes. I was trying to get in. I saw a little bit of an opening, so I pulled and pulled and pulled, and the glass broke. So I pretended to be asleep, and when I heard you call the police, I got really scared. So I just got up and
ran around the corner, grabbed my stuff. He was a very, very fearful. He was fearful. He was scared. Fefe iale taule lea. O fatua le ta nofo o sela lai le tulinga leli. I was out of breath. And I said, tell me, what's your story? And he said, you know, I was just in the neighborhood, I was looking for a place to sleep, and I saw this vacant church. And then I saw the door partly open, so I pulled in it, break. And I said, what's your name? And he said, Zach. And I said, as in Zachary? The prophet Zechariah? And he said, yeah. I said, man, how old are you? 19. I'm telling you this story because God surrounds us. And I was afraid when glass broke. But when I went out there, I confronted the culprit and the guy that broke the glass, and he was even more scared than I was. But when we sat down and I got to know him, and it's named after the prophet Zechariah, who coined these words that were part of my reflection today. I just felt the presence of God in so many different ways. So I said, Zach, you better get out of here before the police get here. And he said, thank you, sir. And then he left. I don't think this story is unique. I think in your individual lives you will find incidences where you are scared, where you're fearful for your life. Let me just say that you don't have to fight, you don't have to flight, and you don't have to freeze. You can have a meaningful, transformational encounter with that which scares you. And in the process of doing that, these events will become life-giving for you. Ia malitala muli na oi le maliu o le isi tangata I longa lea o le Claremont community ana nafi. Ele I Faiai se falesa na fai totonu o le warehouse. O ina sa Faiai la nati na e solar panels. Salo pe ova male lua se lau le hawhai o tangata na iai. Ia ele tau li ai, ele tau li ai tangata sa participate mai le tu ma le tu o le tunu. Sa ye le mayor of Pomona, sa ye le mayor of Claremont, o nu te tele nai le, pito nu le na. A le tele I o upu, moli mau. Fa le tele se tau mafu. Me nai fa no ai. Ala winga lo tala na uma ifo le fai tu la le na lo mato mafutama. O tele tangata o mafuta I ai ma mafuta me fo I la tatou community e ta wala mai lo tangata. And every one of them has a Samoan story. So le meu whamtalai nai le tala le na o nei le na o tatou le lalolangi. You're not alone. You're part of this great transformational conversation that originated from God in the very beginning. And over the years, we've picked up this frightfulness, this fearfulness, this disconnection from divine that has now made us fearful. And it is my prayer that as we participate in Holy Week this week,
that you begin to heal some of those connections. And just being with what's fearful. And allow the Lord to show up in ways that you've never experienced before. And I think when you do that, this week will be a wonderful Holy Week for us. Yala whangata mai nā upu whitwhilia ma mawhawhawina. Ki talo ni whakautele pēlea nganga o le tua le winga moni o ana whionga. I tātou tangata ngā lulue le niwa yaso. Yala whai ule nei sauninga i le pese o saunia e lau pese. O sana i mea o pito luna.
salili malosi o le tangi o le leona. Whaftai lefu o whalanga i o ea leso safa mandunga o aperila tato tofi o Gerrit. Iba yaso le nei e whaile service i le stofi, le Monday service e whai nei me o te launga ai so mo i lato e fia a waima mo whaitene awa noa i a la whai tato service i le fiafi o le stofi i nei le tula fitu o whatasi e manai o tato uso Katoliko. So we're having Monday, Thursday service, foot washing, and I'll be preaching here if you're able to make it. Ia pauna me o manatuaina e manuia tele tato ngā ruenga le nebe yaso. Ala tato whae uli talo. Let us pray. We have come to the end of our worship, and now it's time to go out and manifest your teaching in our lives.
We ask that you give us the boldness and the courage to live according to your will. O mātou o ile si ui o le nei sāminga. Mātou tūnātu ni ngā ruenga whewhepea lo wanganga pa ia. Te whamalama Maina i le nei aso ma le nei vai aso. Le winga moni o fionga mo i mātou. Le mātou ma whatu e pa ui le ele. Le mātou ta ape marsala lau i le nei vai aso. Tupu maola ma ia fua mai ni fua steli. La mātou tu ua. Lunga ia i mātou le lofa tunu o tele o oele tu o tamā. Le lofa la vea i o lo mātou o li o Yesu Keriso. Nese le mafutanga whewhepea ma lo wanganga pa ia. Ia i mātou le niva yaso mai e rua. Se yo i le whakavau lava. Amen.